tapos soranan tabing biwak innovación ng kunosting. Y además, esta bomba nantin kinam sobre sakita ng familia. Ahora con nambing kata, no tabing solamente pabing negociar, nantabing tami patopa nos turco ng familia. Entonces, nanta sintinan na kas, manera eigenlijk que turista me está sintiendo, ¿no? Ahora con nambing Aruba. Pero siempre buscaremos beneficiar al más de 1 millón de visitantes que recibimos anualmente y sobre todo ayudar y mejorar la calidad de vida de los 120,000 habitantes de la isla. Hopi interés de full país de Latinoamérica y mi hopi interesa sinta con ancha bierna o no estoy negociar para aquí con nosotros para 3 semanas gente para Aruba. Okay, tur aya no está curva de cambia cada un tiki. ATA com a Hata está fazendo bom trabalho junto, para mim interessa bom programa. Me te quer interesse viajar aqui, nós também está dedicar mais na niche para a gente conhecer mais, que tem mais, además de beach na Aruba. Então tem programa hobby extenso, e interesse tá hobby grande de uma parte e tá seguro que também está cara hobby tu está viajar aqui na Aruba. Gracias de nuevo por visitar Aruba y gracias todos. In every year we have a meeting where we get together with our Latin American producers, primarily from South America, but some from Central America too. As the Latin American business is very important for Aruba, has been for many years, particularly for the hotels, and that's why we like this event. Bring in as many tour operators and industry partners as possible, for new ones, for them to see what Aruba has to offer, for partners who've been here before to let them see what new is happening. Es un auténtico placer el poder ser anfitriones junto con nuestros compañeros de ATA y AHATA de esta, esperemos que maravillosa velada junto con ustedes, la primera vez que Río congrega una convención de Cata. Our thanks to the ATA for organising all of this, making it possible, and our thanks to the hotels as well for participating. So it's a good event, it's very popular and well organised, and so once again this year we're looking to a successful event.